Dajte naredbu ljudi. Daccio come si fa? E Cube. Mi smo ponosni što smo iz Crne Gore i ponosni što smo LGBT. Ako je to njima uvreda samo zato što jedan iz LGBT nosi crnogorsku zastavu, to je njihov problem.
Ne, nisam očekivao, naravno očekivao sam da će biti negodovanja, ali ovakav protest da nas gađu kamenjem i drvljenjem i bocama i tako dalje, ovo je prava slika Crne Gore. Znači, u pitanju je jedan socijalni proces, znači nije moguće postići sve preko noći, reći nekom nešto. Vlada je poslala snažnu poruku da se zalaže za poštovanje i bezbjednost svih građana, uključujući i sve manjinske grupe, ranjive grupe, pa i LGBT populaciju. Tako da je ovo jedan proces koji je karakterističan za sve zemlje u svijetu kada su počele sa tim. Ovamo, ej! Ovamo je, Niko!